Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing pentamai kaseng Kongres Harambrai Jerngam Konstituensi kalalong hagasngi sajan Harambrai hadian bau MLA ubak Kimfa S Marbanyang ulalit ben ajing kershan yo kesorkar MDA kat bau MDC ubak bajop pingrop ula penyeso sya kaseng NPP. Hagani kesngi nalor kinong kershan kaseng Kongres lawan banyesem mentah kajing yalang do UMPCC Working President ubak PNCM UMDC kanong ston ubak Gabriel Waklang u President ka DCC ubak Bormanding Nonglang u Secretary ka MPCC ubak Golden Star Nonglong u MLA Barem u Francis Pondit Sangma bat kiway. Ka Kongres kalapdiang buramru ia ki katu kat ningut ki long kemi kiri orang ba ki samla ki bani ki weipat ki seng san perthai ki balawan men penyeso sya kaseng. Ha kate kesngi watla nakaliang jong kate ka jingelang kam shimla pen pau shai hendai la smuthu ba uba Golden Star ubalong uwei na kiri orang ba ka thanong ston ula ban long kum ukortong ka Kongres na Rambrai Jerngam ha ka election MLA house nam Arajar Arpulai. Ya kanila penting kenaru da ubak nonglang ubadiru Presiden Basipor ke Blok Kongres Harambrai Jerngam habakran cikinong thok kubor hadian jong ka jingyalang. Ula ong ba ka jingjiet ya ubak Golden Star kum ukertong ka de kasur jong u babuan balang ha ka constituency. Badia ka bala pensngau cikinong yalam jong ka blok halor kinong rem jong ka jinglong jingman Harambrai Jerngam constituency bat bau ba Golden Star ulong bala bit labiang ha ka jingpuli. Syuk-syuk lakam bayau ba Golden Star, kibabuan balang ha ka constituency, kila itu namar uladan bat kaseng lakatu kanis nam, bat kamtam ha ka election MP house nam Arajar kat kandai, ulalong uwe na kirang ba, bat ustad nongyalap election, habaro ka we ka West Khasi Hills. Ula ongru ba kaseng house nam Arajar Arpulai, kanyo ban khet yo so ka jingjam namar ka batikena ka long ba upat ba baro wiye je ka Kongres ringkat kimat ki kam ba ka Kongres kala ay ka jingshakri yo upat ba hapo ka jilla bat ka constituency nalor kata uba nonglang ula pensyai ba ka jingpen thamay ka blok ka long kat kum ka jingyo ajing menjur na ka MPCC bahadian ba na kalyang jong MLA ubalong president ka blok ula let ban kershan ka sarkar MDA. Hendai kaseng kala sospon u bat hadian kania lalet ban kerpat u bandan lem bat ka Kongres tang ban na kalyang ka jong ula kren na ka basyai ba on hap ban mi no na kaseng. Kumta da ka jingya snow thu jingmut lang na kalyang jong ka blok ka district lembat ka MPCC la thung no e kinong kit kam ki bathamai ban pen khlanya kaseng na ka benta ka election MLA. Ula ban rap banang ni syakman kaseng kan hap ban net chabaro ki primary unit ki bidan hapo ka constituency ban pen khlanya kinong kit kam. Ini konstituensi ni kadai kebang, akan pui berkap ikut haikat jangan ikut konstituensi. Rehab dek kejinglong jingman, jong ini kesan pertai, bat kamtam nakal yang dongelam jong ke parti Kongres, berdiri presiden jong ke blok Kongres, berdiri jong kubur MLA jong ini ke dong ketan jong ke Rambrai jong ke konstituensi. Habdek jong ini kejingjang kejinglong kalong ba nakal yang jong ke Rambrai konstituensi yang jisu ke cuma kalau dah kejimuan ke jongki bakiwan yang berpensiun yang ni ngau magamdon kadu ke jinsha yang ke bang deban banai dah kui pak kebentar namar ba hagawe di wat kali kiladon ki berpensiun yang hagawe di bangan simpi yang ni ke kam Henry Hoyt kalau om benda kam di ke kam ke masuk Henry ke baki baik ba kisahnya ngamdon dah kui pak kalam Amdon dah kui pat kalenti ngala syukun komu iki bat yang iskem ba kami kan yalam jong Rambrai konsumsi ngasyong tangkat ni batong ini turistom bangin penpiar susu yaki selatlai gijongi bangin nang la bat penskem yaki tiadru baka parti kongresi kadai ke parti keba iye keba pensu tu berkebawan rasyune kecing mentoi naga benta jelahi berkutu bat kamtam kabede bat kaniga kam naga benta Rambrai konstituensi bat kamtam undi naga Rambrai konstituensi ni naga benta kasjedi berkutu we kalomba ka Kongres bun kibo omba ka Kongres benta kala alam zero ong ipi ka Kongres benta kam deire ka jilong zero juga Kongres Henry ka jilong zero jong itu kibalik ben kiba ke parti kala penlong ki kum ki nomi khamat
Henry na ke jingkwa ke joki na ke jingkwan mentoi ke joki ha makile chikiwe pat ki parti le di ban penyeso le se kiwe pat ki parti kalau ke ba ni kum ki dong tre jo ke parti bro ke parti kongres hoi ni sigo ba kalau ke jindo jing mentoi Henry Bandong ba ke parti kongres kaladu kaladam lani kalalong zero ong lada kalong zero kilade ban lit pai pat chu pai ba ban resign ye ke kam ke joti ban resign na ke jinglong MLA ban hadin ke jing resign jo ki jinglong MLA lada kadei bo pai ba ujubab ye ki dah ka ba kalwan biang le se ke by election lada ka jia ka ba kum kata le se lada mdon shu Wero na bring ikatnya umut ki bangingin job na bring gini ki konstituensi ki bamaki ki lami na kongres ngong shisha kata kalong kejing du men se mingi kongres Henry kejing mino ke jongki kamdei kejing mino jongki nom tre jo ke parti